wia pa ia masa ma fainga lo tatou putunu ia palu lava foi mai le motu sa ia ile tui manu mo na tafai ia wa foi malai tele malai tafuna ia se ia pa ia foi le vau tupua wa ia na lenga tulala te fale mo na tawiloi manu malo le soifua lau le lei ia fusi ia le fau malo wa ainga matama tama foi mo lanto ainga me se foi o le tautua tu mo mapule tu au malantaua ainga le tai ma le va fono ti hata lo fo yo tanto motu o fianga motu fo ile usonga wa fo tu tuira noa so me le vai fanua fo mai tulangi sa ole mesale o mo ya ma le lo ni sai lua tam no tele fa tu il motu o va to ya ma upu ya te ole manu tele fa ta lofa tu le nei vanga o le afi o te fia fo e fa ta lofa wa o le fa to ato e mata le vaiaso fa ta lofa tu e le tapo inga maua nei fa fenga inga taulangi so o se fata fai taulanga lava e ka le sia fia i te tonu lo tanto butunu Samoa me se foi o le lorangi atoa a wa o Samoa ia o le ngafa o le tuia ana wa o so le foi vaenga o le afiafi o te o folofa fa talo fa tuai le totele o tou o lo fai o mai mo mai le porkalame fio o le tala le mo tou fale tua ia ma lo afua ai la o mau le nei vaenga foi o le aso fa fitai le tatalo fa fitai foi ia tulanga foi o le tulivai lo tanto watua a wa foi ia se manuia lo tele ia ngakinga inga lava foi ia le totele foi o nai fafenga inga awa ia le tautai nei na le tau ava mei no fufuanga safenga ia ma le lotu foi o tamaiti ia le ua mavai atu le aso ana nafi ia walanga pe o le lava loa ma le totele au Samoa me se foi o mantou ia tunu i fafu o ana nafi lava le safenga ia ma le aso sao tamaiti po le lotu tamaiti ia wa isi e kalesia sa fake ala salenke ngei ia ono fufuanga lava fa aloto i fale por kalame wa au afa e kalesia lava ia ai fa malo atu ina i fa fengainga o tou fretua fionga fo i patele ia maso o se fa alanginga lava i taulangi ai fio yo le tala le dei malo fa aftai ia le tautua me se fo ole la ngaina ia male upu fola ia walanga wa makukua ngakako ui mamai lava e mea ngai o loko kamiki. Tassi la le whainga tele no fia. E awa ilau makua, e whai ilau matua malau tauloto. E whai ilau tauloto. E ke le whai la inga whaasufi o a le whai ilau kauloko. E le e sau askurimi. A le whai ilau kauloko. E le e sau role maua. O mea whape nana pi e whapele ei ma. Wata matua e foi. E le woka uia foi le angwananga uia e foi mantua. A le whaalala kua le pai e le mawhainga whairi kauro. E le leila pe a whape whaalala le pai. Ai a whape ala e whaalala kuru fuspa. E whaalala le fusi pau. Ia pe whaalala mai se la au o ai ngei me o la au ma mau kofua ave ma kua i kukongo mo le wharesa pa i o le atu. Tanu ai, le whaafewheinga o ngai whanga. Ia ngā fusukangi me ala ia le iluma. Ioi, lo wanganga whamana tu. Ioi, la lai whape o le loko vai o kamikiki. Ai le ai o lai whewhe me le fusi pau. Kama pau povi fu ngare le whaalala tuitua. La ua matua tatala le nei ia le nei fusi pa uma le ie ai fa la ia ai kasi ale au nga la inga fai e matua pe ale upu foi lele e la ua fiso la ua tolo ai kasi ale au nga la inga fai ina ia tauia le tauti nga o nei fai o nga sa awa a faya o ngā mea, e mantua lai ngai faya o ngā sa. A me fwere nei vanga o prokalame o te whaamaloa tua i faya o ngā sa malava. O a uma e ka le sia sa pale whea ngai, ma lato foi loto tamaiti le ansona nafi. Whaamaloa tu i faya o ngā sa. Oro i fai onga sa o manga kua ia se sila mai fo ia tau nei whanau le la tongi atu ai lunga o nisi o ata ia no tamu fai au mai lalo i lunga o Facebook a whapela ke ua sea kua i maleaka o lau whangau ia au i keika mai ai fia mai whaftai o tamu fai o e ele video o fio kausu e aku ai ele video peo se e kale si e sa moa no moa nei ele fiafi o maka ko share solo mai
oka se linga ka mai keri ropo se so tu fa Tassi a se pulenga po se matanga ruanga. Po le mea nga o le ekalesia lava lea. Koe whai aku o le orola o tamaiti soli. O le makua orola o le ekalesia I alo ma whanau. Ia wau mea isa utala I le whaatalofa le nei vanga o le afiafi ai tātou te le itala mea whaasolo. Ono le loto fia te le whaafitai te autou le whanau. Whaafetai le whainga o tautou loto, le mako fo ila ekalesia le Victory Power Ministry. Ngā o ngā malanga o le whangau ilunga, ai vai le ngā o ngā o le kele o ngofoa. O ila, e tau te si la fia mo manto iloa. O le mantua ola o ekalesia, ona o mea nei o whanau. Ngā tai vai sa vai. Se vai pese kara mo I ari I ausangi. E au te loa ana I tau tira fia, e le ekalesia ngā o ke rosa mo. Ngā e whaasau le solo mai fafu. Soli. E whai ole lau pae mai to tonu o tonu le skokele. A la e kiu mai whafole o mai ale whanau. Oka se mana, ia foi. Ia o te whatu foi la laka kala. Wa o ngei mea whai a o ngasa. Au o mana tua ino mana kala le sia o kamanga la e. Mimika foi ai rumolonga. La e whea kuela ko ainga. O na ia lire kenge le. Ai wha mai o lau kenge o whai a onga. Iyo, o whai a onga. E karangoa da sa. Iyo, e whea kua ia. Ea, mai, ora o kengi o whai a onga. Mai hui kailele ia. O le songa fua. To e usu mai ia le ka whao ngā lau kamale lenga. Ko e usu mai. La e saru o koka aku ia. La e saru o koka aku le kengi are i le whale. Mai ro mana u kamale. Sori. O le aru lau kengi le a onga. Whai a onga o. Ai wha me whai a onga. La e leo kele ai o so mai musu mai. Whai a onga sa. E whai a onga sa. O le tala lena whai a nafi. E whai a onga. Whaangaka I reinga. Ai o ila songa fua wa e a onga e koe usu mai a. Lai saru o koka kur whai a onga ni whane. Ma ila I sori ngai whame whaere. O le a onga rauki. Ai whai a onga sa. Ka mai e ngofu whale le songa fua i le so whareire. Ai ki uke le sa. Ia, whai a onga sa u malawa. Ma lo a whaapea fo I wa umale nei a so tamaiti o whiololo ni nei whanau ngau o iailo wa au. Au ke whai aku e whai fo I le mae o ngeimi o whai a onga sa. Kama wa, ei, come here, ma lima ia. Ia, a whaapea fo I nau o ai tau a au. Ia, a tonu fo I wa harua o ngā, wa pai o ngā. Ia, wa fo I tūlanga o le mauaina o la tau roto. Whasolo le tātou whatalofa o tau mafuta mai lunga le proklame le nevanga o le tātou proklame Tautai A'E le nefiafi. Ia, ma lo lava le on sa share tātou proklame. E whaisi maa ngai o kako maka upu whaakalanga hinga. Iyo, ile nei vanga o le fiafi. Ma si tātou turi matanga o le au o le peipa. Ia, po o le hale isi sa varinga. O le mata upu le pisa ingi. Ia, ai po le hafo isi no na update o whata oto mai ai le nei fo yaso. Male a matanga fo yo le nei va yaso tātou te afea. O le si vaenga o le tātou a porukalame. Ia, maua fo ile ava noa so tai mai ai mola o malo fa alongia. Ia, I runga o le porukalame sa o fiso o ka I le fionga le sui mamalu. Iyo, ia o te kai fa alo pe ka upe iskan ko lupo. Ia, a o te fa alo sa o fiso tai ai le sui mamalu. Le anga ai le ma ku nga kala ngaloloma. Ai e tau te maua le anto toanga. Pe amai e tātou whasalonga wha pisinisi. Ia, I le nei vanga la fiafi, ai o tātou te le io I whasalonga wha pisinisi, e via whaafteia ia le tātou major sponsors le Tassi market. Whaafte tele lau sunga. Reverend tole e fōa, ma le wharetua e Helen, e me se fōi o le langolango suaina, o le tautua ma le unanga lau Blue TV. I le afiafi, ma le afiafi, me se fōi, mai lava le tai au le tātou tai au manuia. Ia, manisi o tātou news update mai sa moa. Le gata fo I leo te whaafteia I le nei vaenga o le afiafi ia le tātou Pacific 40 ma le talofa voucher. Ia me se fo le tātou unanga vavalua ma le titi South Pacifica. Mori whamalo mo tātou whaapitoa me se fo le langolang suaina o le poroklame. Awana ingalo, wha au ngānei au unanga au wāni au whaatau e mo sa moro tātou o tiro. Also fo I whaafteitele lava I le Pacific Easy Money Transfer. Ma le tua,
e mo mia le ka ko lango le tatou to Samoa ai te maua le ticket pe ai alu e lafo sau se leni Samoa e whao ngai nai le tutua ma le unanga le Pacific isi money transfer ole fe aule nei e fia au ngani e duai le mamalu lo tele o tatou tu a misel to tele o tatou lea ua au fanga poto ia ma tatou militino lunga le proclame le vanga le fiafi e au mai i le tatou la kapi Samoa e mese fo yo i lantou organizers o lo tautu fatasia le fa moe i le aso lua so maltasi o kitopa o le tatalo atu le mamalu lo tele o le atu fa tau sau tickets e mana ia le ave o lango ave Eden Park o te loa le to tele tatou e lango ma popo a io pe o popo pakipaka o kosko ingo fe po ia ua te atu na futia walu wa fo ife po malanga pakipaka o ai mo mia lo tatou tutu fatasi fatau sau tickets ka wofianga luas furu mon tupu tala ia e ai man tofo Eden Park ia po fe ke sau fa mai ki dia la u sila malau mai mo ia se ito e fa manino ma fa ma oti mai a faifo fa fonga mai ila tou organizers e meso ila tou lo fa lau lo ina le program le talonga le to Samoa fa mole na ona to e siaki ane lava pe ia se free entrance mo fa na witi maybe 5 anga ilalo ia po le tolu foi tau sanga anga ilalo ma de tofo e tele ni so ainga fia malanga mai mo ia ai fainga ka or ko kero le lafu ia e le lope ai ave umala le lafu le o ia pe mauani nai tulanga fa ma venga fo imona ni so ainga ma tulanga fa pena ia e to e longo pu ia tu ni so tanto proclame mo le so antao to malolonga nga fo imaya ia fa solo tanto wa tala oto ai me se fo ni so va nga fia proclame ai le i a fio mai tanto malo fa lo ngedu ngol proclame pe ama ata tu fa salong fa business ni. Tassi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassi Pacifica Cafe or get a new look at Tassi Barbers and Salon. Tassi Market, your affordable local. Misia talong walau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i luas forma tase Oktopa ile Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talonga i lea so e awhia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O leo maua pe paulfale i o ofisa o le Pacific Easy i o Tawa o Tahuhu ma Mangeli. Pai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga e ale e kale sia malangolango lau toa Samoa. Monisi wam talanga walau le o watu selau o tasionono o telefoni maasani o le lua fituono fitu iwa fitu faa o le lua fituono fitu iwa wan faa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Jaibole wanjile o lo se fulu minute o je nei le July lima le fa o wino le proclame o le Tautai A'E. Ia male manuia favor o tanto o tunu o le nei vanga le fiafi le tautua male unanga lau Blue TV e le nei vanga le fiafi le manto ofisa o tu e manu kau nei e au kilani saute. Ia o lengo lena lu malolonga na o mentioninga ia le loko kamaiki le ngai le video no o maua
ia whaaftai lai sao le sau no ngā tangata le na ta ua mai ngā tai vai a le wolongo mai e mantou a vaenga o lea wa ready si video le ai sao lava le kalisia ngā tai vai sisira mai se mangia o te le mai loa po se combine le mele au ka ko peio le sava vali le au angelu ana o to tele mai fo ila to tonu o le matua man ia lava o le tapenanga fo ile di e kale si o tatu tala no ai fo ia fa after ia tule pa io le fianga ia wa fo ile fio la ulu ia me se fo ia le mamalu ia sal muri anga tulu no fo ia o ma ai ngai tosi ia wa fo ia tua toma tolo va mi se fa tanga tia fa tele ana ya ila to ile tato wa video le ai wa ko e mai ele akalia ska mai kiripile le ko inga spirit sa ya lo ko mai kia so ya ka ko maua of pai ka la marka maro ilunga se faila me o kala waso ya se mato kalesia la le io vai la fo ile e ola fo il se matou fanau mauru le to te le fo yo lo fanau ya to fa mama fa tu ai la fa aftai I matua fo ai mai se fo ya o le tape na ina o fanau mata mai la vai matua fa ya onga sa ai mai se fo ya o fa fe ngai ngai kare se te tas o le upu fa mama fa lava ai ka ko me ye lo le tatu nei tatu o tonga o le upu fa mafa sia matou fa fengainga pasta waita fata ile aso na nafi ile aso pa o le fanau ina ua mai ia launga ngisi o le fangau sa o le upu fa mafa o fanau o le taui lea o au ngā luenga mai lea tua o ka se maanga ia mana tua o le kele o faalanginga kau ke avei ka maiki o fanau o le tofi o fanau o le lumanai o fanau o le malosi o ainga no uma e kalesia o le fanau foi o me pueka iyo ai famai le upu fa mafaila sona nafi o matua tautua nama o to fanau o le taui it's a reward it's your reward o kale mangaia o le taui lea o au ngā luenga mai lea tu. O le tau wile o au ngā luenga. Ia, longo winga. Whakaua kaui. Whataua. Lofa fo I whanau. Ia, matoi whaamanu I antu lo tau aso. Whaamana tuina. I lea soana nafi. Lea lai malo lo whangau sa moa ngei. Aso malo lo. A le uko I peko ngai whangau ngi usila. Te le loi Australia. Le ua toi o I lea onga. Ia, whaamanu I antu le toi back to school o matou whanau fo I Aotearoa nei. O te le o mai loa I Australia. Pe tai tutu sale la tou semester system fo I le lea onga ma matou ni usila nei. O ngai whangau lai ni usila. Ia, le ua toi fo I atu. E toi vanga ia le poto sala lau ma o toi tuli matangau. Pe o le tala leu fia sina. Ia, sa ili le poto. Malea tamai. Tatou watu la ia nei niso vaenga fia au talia ile tatou malo lungo le sum. Na uma ua tala. Ua to ai tau nuu ia le fionga le sui mamalu. Fionga le faipule ia le pule rimoni ai afi. Ua to ai tau nuu ia Aotearoa nei. Ia. Ele ia se me o koe lilo ringi vai ka. O ta vai atu o share solo mai lunga le to atele ia. Pea o le taimi le tau nuu mai ai. Walanga na ngata la u vai atu. Ile taimi lea na fai mai ai na press conference, which is uma. Tatou tala noa loa ile press conference, pa le press release. Ale afionga ia a porto fa ia le pule rimoni ai afi. I lunga o le porkalame. E sau I fo isia umalo o le ama tala noa va alua I fo. E winga I leinga ma vai leinga. Ma vaenga umalava sa fea I lana fa tala noa nga fala I tele mai sa mo. Ai se I fai kusinga ukala. E winga I le to ai tau nuu mai ale to fa ia le pule. O tele o mai loa le mafu anga o lana palanga mai. I nei I ni usila nei. Ia po le mea wa kaungu mai nga ia fa kaungu inga le kele o le mausu ma le mau le ana nginga mai sa moa. Ia mau fo I fa tala ia o lo malanga mai
I le tuua yo le malo se tasi o Tautai A'E foi pe o sona anti la lo lo mo Wellington e ke le aka la o lo meli mai ai na ni si o to tele ya o le ala vale au ngor malanga mai ai na auto e reach out ye an ko foi na o fai atu ila prokala me po wo vai so talu wai le na mai ang fa kalango se sa o vili ma ofiso ta ye le na o ta uai ina ua matala noa ma le ala le puli na fa pe mai lana sau noanga ya te uli taimi mo le na e ma fai o sa i ma fa kalango se malanga mai ngi usila walanga ngalo lo malanga nga ko malanga mai ye ya e pe ta ina o fai atu ye pe ma fai nga ma wasi nga vango ela so fale le ala nga taua na ia sau ilunga se fai mesina na sau noanga ia ai amana o fuila ia fa uma mai ngi usila o ma upu ia ma matala la na sila fia ia pe ta ila o le fia fina o le so fale le ai ko e cancel fa fu se i mai ia ila na message fa pe mai wa le ma fai ona o tau fia ia ila na lo ia le ma fai na to e fa wa ulungoni inga o ma wala le video le wala mai le ko fa le ala le pule ia mato o kango le ko e meli lo ia ile ma so ta inga mo fai atu o lea ua ma watu e to ai tau nu mai ia ma lo malanga manuia ai nga o ko e fa manatu atu le tatu unga tala sa fa mo pe afa pe ke ko ai ko hu me nyusila pe o ka ko e alua fa pe nga e to e fa manatu ia ma o mai so o vango no ngolo por kala mele o sa ngai se o le manga yo le me o fa sa nga yo mata o le mana o tele lo foi por al me fa fenkai nga sa ngolo por kala me o le bumongi ma le ko kingo o tele lo por al me te fa ilonga por kala me po ye se me o nga i la por kala me po ise i ku i la por kala me ya ai wa fa ko lunga ka filo ai sa mo na tato breakfast fo ile sita ya o ina ua tau nu ua tui ile isitasi o fo ile leo cafe samo o la mate sa fa mai mastasi fo sui fai puli ela o le ta o so fa luinga la utala e tele tai mina ta filo ai mata tala no ia e kere fefe e ke ka kere if ele fefe se si grupo ile si grupo ai no vai tula o la wasin mai la message ai le to reply mai ele ise reply na to fa sa ngai lunga o le WhatsApp le mate tala no ai ia no fa ilo to fa pena I lay another challenge e au te lo fo yo ele tawilo ainga ngau fo ia le fionga ya savea po le sunga le atawa e wala ngo ma wale fa kuku mai ai o le ala fala na ya fo yo na fa ya tsamata ele nga pe yo ma wale fa kuku mai ai ale winga ola te tala a vai te nau e tali nei me ma faila se ka kala ma e however we can talk tali ala ma e suma rungola por kala mele o fa tula uia ya uia ya wale ke longa ole uso a ole reply ya ole ai sei ele vai ngo te fia tele no e no le wa fa ilo mai ole to ai tau no ma lo rungola por kala me ole mela lea ya la u me mo sei fa filo ai ya le fionga ya vui ala nga ye vai nga ia na o ma ua mai le fa tala noanga ale to fa le ala le pule ole makua mali e ai la vai e tu sai ole moli mauar kamalo sem e mara tuala ole mele le wanga ye le maka upulingi ole ole aka wa le e avere maka upule ai or kula fungo mo le famsingo ai pe yo le ole a o mai ole ala o sa we tarifa ala we tele mai ia o ai lai famsingo o e ma usa mo tato ye ia ai si o ti ro langa le wa pe ya ole o failo mai ole wa to ai to no ia afa pe ole wa ma fai ona mo mai lava no le fionga ya vui lunga por kalami ia fa mole ia fa felo ai fo ia le fionga ya vui ia pela ka ko singa malo longa te se tau faile audio le tanto wa mata up e tau ai ora vaenga le langa ye le me mali e lava le o fa maunia e yai le kangaka nga lu le fale o li mongi le kai mi kongu wale ai la marca la mali nga fa fea nga mauar ngu mero le telefongi ma fa ye fe texa inga ta to malolonga ko fa le upki e fa si ve vero le me na ka ko voi fa le upki ta to foi me fa fe lo i vui e mata tu tala no el mata upula Oh wow.
Không cái make fear A'e. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, bayo ko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng quen auntie phạm thôi mà lunch mà đâu kìu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue, okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell for voucher. Thanks, Tyler, for voucher. You know how much I love you? No. No. Mo tupe fa mo moli, te tong hino pili male fa tu beino so se fa le lave Samoa. E faingo fie me uma ile Pacific is money transfer. E toro tatu ofisa i Aukilani o Tara o Tahu Mangele, male lata le fitu se furu tatu la so se vaenga o New Zealand nei. E ba faio na fa ngaina. A faio e sauni malanga i Samoa mole tai no palolo po ta fa o le lotto tamaiti. Mana tu le Moana Rentals, malana fa pitoa. Se fulu ni mapasene wa pa uma o lalo i ta vale mo tongi, mole masina o ke topa. Ai inga fa pitoa. Po ni se famtalanga bala au le o varselau o Tassi ono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa, male lua fitu ono fitu iwa varu fa. Pacific Easy o laupa anga mo tupe fa mo moli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to CS to the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ya, whaaftai ua toi taliu mai proklame le malolonga masani le ua tolu suma lua minuta utea idei tu la e lima o te fia whailo antu. O lea ua toi tau nuu le sa folau mai au se talia. Ai sau ilungo le sum. O le fionga ia vui. Masina mua sina fulava. Ya, ele toi tau whaailoina o le sui fo i whaonga e le tātou Blue TV. Ya, awani so tanga i tūlanga mata upu whaale malo. E me se fo o Samoa. E whaonga ina fo i o lana tautua mai Samoa. Ya, e pei fo na iai. Ia, whaafira ia tūla u fionga i le neivanga o le viafirunga o le Tautai A'E ma le tātou au nanga le Blue TV. Lo tu il foi wal por kalama le Tautai A'E e va peon fa talo fa tu foi il fa fonga anga le tatu tunu so se vai ngala vo mau mai le tatu filo inga ile so ya e mai se lava i ka ku kama ki nga ma ku ya va pe foi ya le au a fuelo lo le tunu ya e mai se foi le au fai nga lo ko kofi le tu yo la tu fai va lo finima ya maso se kama fanga wo ka ku o fa peon fa fonga mai le filo inga fa talo fatu mai sini Australia ile nga fa lo talo fa la Ia, whaaftai bo le whaatalo whalau o fionga vui. Ia, i fo ile nganga maualunga sa manuia me umai tūsai o le aso pai o le whanau. E le aso ananafi. Ia, ua mau fo ile avanoa e anto haiti no le tama i le lua mafutanga fo i male fritua i nai au sitali. E wau ke le arkaimia ke moku male kaula. Ai ta amata tui, ai ta tele i ole mata upuno umo miai so ufina ngalo e miso le ta whaasoa. Ea mai le mafutanga i le aso pai o le whanau lau fionga. Kaptai Asia te watu fa fonga lu tatu tunu ya oanga masani lava fo ole la po al kaya o fairiki ka mai ki re o fa la ko pep ya ona fa te tali la le taimi momoli ya nga i le malu ya ba pe fo na awe ya tu yai matango fie me oi anga e ola wa finge le o bukwale le alfa sa ole alu alfa sa mo la kikile
e talia a fo il matu sauninga le aso na fi le sunga le toina me se fo yole pa yole e kalesia e o ngol fa sa mo nga la kwa o la ka mo e ku longa kinga e la kwe e fo ile le sa fa i tua mai ke i wakangi pe o la se tulang oi e ka mo e ku kinga wa lu da kor ka lo ko la ko ma tango fi me u mai le lo fa malanga le fa so mai o le tua ya ile talia tu le ngang fa lo ba kwa fi ka fa fonga tatu tro au te vai atu e mau ele teine lo loto kama foi lele o lele popole ai se mea ia au te lo foi wan tili ona fia le tina au te lo e fai fo fia o tamaiti au siri fia le tina wa fai aso sao ki nga ku au sikari ia ai e mani e wao asiata o nafin tu o te malanga ai bole tu no pe fo ye nafi e ai ole aso lua vai aso sei mai so lua e bole aso lulu ole vai aso sei mai tu nei na fai mai ai sa wa fai mai papa my Sunday e fa pe mai kala my Sunday ya o wa pe pona le san au visile tu eta mai ole white Sunday le vai aso le nei nga ko kolo pa fa po se ia yo tu va tu lori ele tina ole ainga ko e vili ale le kampangi vale le ko suila puki ko suila puki la ngai nga usau mo walu tonu ai le sa tama ya o tele ya wai le sa tama tele mana ola tu fa le tonu ai ma fo ngol va na va pe se me le fia ia el kama ole ainga alu e te aku le sko nga i le fia le sto na ia sa le sa kama ale vola la ko e se aku ile va vea o le so le sa ya ale sa tonu le fa na u le nga fa lo asiata malo fa fitai tele lo fionga ole anta o ile maenga nisio maenga no mana tu fo e te fa so i lungo programa ole ua fa fonga ma le atu nu ile fa tala noanga ale soi mamalu le soi fai pule o fale ata tolu le to fa le ala le pule rimoni ayafi le sa fa la wa tele mai ya manisio tu sitala e to tonu o le tanto bu tunu u Samoa ua whaafonga maua uma Samoa pe ona te whai atu o le ala ua tali mai ma se saunoanga ale sui mamalu e kele vaenga ngā nginga i langa saunoanga ai lau tau ngoe leonga ulisia i lalo nei vaenga nei o te mana o tate whaasoa i ma whaari so ufina ngalo o le vaenga mua e umale le press conference le por whaatala noanga whaalawa i te le to whaale ale le pule e paua la ngaungangi la e mai o Sam i alu i leo a whaafonga mai alu i leo lua o le si vaenga ngo o maua ua le ai ma se vaenga e ka ulea ngai ngā i ele ala i le pule Sam ai ua whaakuku mai le au whaasaralau ia tu lo fo ina i fai pule wa ta ua masui ma fionga i minister ya laule le mali toa ai pe ye mama fala nga saua nga i le media ma tou da tou nei atunu i fafo me se fo yo o la ulima ai rei ma se vai ngo ka vai kunga o pe ye fai ye sanga kala nga ya Sam tolu o le si vai nga ngo vai ma o mai tawina o le nga alu le amatanga o lana saunoanga fa mai le i fe kauinga ke le loar ngai ka ngaka o Samuelu po Sam ai uma enga muli ua toe saunoa mai ma whaapea mai. Sa iai le ka ngaka whaape, ngā laku ia ia le amata ngā lava ole ioi, por kausanga po le a lava, por kaimi whako akupu. E alatu ilo na whale e fia tala noa le mata upu lea. Muli ange. Ia ngā kangoroa kuri e se malonga whale, pei e atangia mai, ngā kango kuri e le i maua se la so tainga. Ai uma e ngai le i unga o anga saungoanga. Ngā ia ka ua ifa mai, ia, o le iai maa fe au kuskusia. Sama ko kiki afe tek sai pe fe vidia yo le ya nga kango aka fa singo lang kirfong ola ofisili la le fi amatai ola asa o etek langa olenga ka ko fa fonga sa mo fa longo o ale ngei ngo fa kala ngwar kamale o sambuet olenga ka ko ua umalanga mori mau nga o se foi fa e ka ola winga na o si la fia lea vaonga ngana lea tunu. Sa nga o se foi kaukele pe fia karikongu, pe le karikongu, e pe inga o se foi fahe e kau. Lea la ua saungoa makali mai a le fionga de sui mamalu o le o loo masalomia mamolia. Po o tua ia, sorry.
O le ala e kauakangia mai sa laku ka ngaka whaapea. O le fo inga whai ala feteksa inga. What's your take? O oi o kaka sa ele malu o le malo, ini tausanga se tele, o oi fo o le tangata o le media. Well, what's your opinion le media? Asiata. O le tala, o le upumoni aia e tu sa wela wa mtalanga, ele fea lo faia. E ta umai le femo mo wa I o le interview le ta ua. O ina e te ilo ai. E fiu ai kau ka ofi le pipelo lai fai. Ai kau fa kongongu mai le manga o le akua, ma le musumusunga a le nganga o le tua tau tal sao. E fiu ai kau kami, ai ko la lava ko sa wai kua ma le musumusunga e valu mai pe fa pai le ai kau kala sao. So le winga le ola fa mtalanga. O le ua uma o ngakalangoa ngake le si la fia. A le ua fai inga moli mauola mea ia. E iai ka ngaka fa pe lo nga winga. Sa se la va pe mai e sao. O le foko umanga kua. Yo sa iai ka ngoi a sem nga la ku ma fe lo. Le foi la ma ke fe tek sa ia. Pe le winga lo la fa mtalanga. Se pe pelo I lo pe pelo. So, uputau chino ana. Pepelo ai lo pepelo. Langa iai me ka o pelo hoile le white light. Pelo lai kiki. Nei ka mai pelo. Ai me ai le mafailanga e pepelo ai pepelo hapea. Langa lai fa malu mai lunga le. Le koko ka ngaka le ma le ola o tangata lea. O le mea e le fia ile kua ka ngaka ngake faia se fai unga e le o se fai unga e fai se kangaka soifua I le ola o le kangaka e pale ali ai fe au mga luenga le kua ai koe kalpelo ai ia e kau fai e kwal pepelo ala lava koe fai e musu e peiwa e fai le pepelo ala e fai ma le fefe o ngai ualea inga koe kau kala I le mea sao ma le mea mio kongo. That is to me okay o foi la I le makanga luenga o leo a fai ele fa ngolongo ai o ai leo akamai o ia I le makanga luenga o leo. This is pure evidence. Danga o le interview len sa ngo mai lava ngai. This is pure evidence. Ma o evidence sili la ia o nga kaua I le case lengai. O le fai mai ele loa ai koe fai mai I nga makalangoa le ma ke fete sai. So wa kaulo ai se si o le makanga luenga o leo. O nga failo se fufuanga. O le awai loa e kalpelo kam. Kuranga pe o nga iai. Ye le nga fa alo. Nge umi sa fa mtalanga tsa wana. Ma lo fa tai lo fionga vui. O le nganga le ana fuai no mana foi le tate fa soa fa la wai tele. Awa langa pe wa ia ke o foi la ia. O le ala wo so ai lo mo lo ma salo. Ma pei li lifa mai ai mo iala ele ise ele o pepelo sem. O le winga o la tatala. O le walu e fa mai. Sa ia ile kanga laku I le vai kaiminga fesili le maka upu lea. Vai. Sei feo lolo foi la pe ana fa pe mai. Sa ia ile tangata na luatu. Ai ese le maka upu nga laku kalango ai. Vai. Ese le maka upu. Le nga kau kingo mai lava. Na latu fesili le maka upu lea. Si kipilo ingare fa ngola na saunoanga fa mai loa ia le fo ia ma fe au kuskusia. Now my biggest questions are vui, how did he get Sam's number or this person that happens to be the likes of Sam ia pe fa pe mai wala ngai le specific mai wale pi fa mai e ka fa pe now ola officially la o ai le kanga ka fa pe le la ke fetek sai o ai le ngoa le ngonga se fe ai le ngu mela ale tangata fa pea pe aka ko kurkuria ngai o le tangata o le vanga e malo su a fe sili la pe o ngai sa ngonga e vui e se vanga nga o se le kulo o le o mai o ya kama mai ke le discrediting se vanga se le ola officially ngu mela kasi la le wa le nga no ulu inga ngo manga sa du ngola proclame nei ina o to ai tau no mai so officially ai
nga whawhewhea langa lua whitek sa I ma le stranger lea pe a whapea nga e kulia e sea. A lea nga uma e nga wa e koe whapea mai o lea iai lua whi au kuskusia nga lua karangoa. Who is that stranger? O lea le ngoa nga e se whea lau telefongi and how did you obtain the number? O lea so whina nga lo te le vui lea. Matau. E pe no voi atu asiata, watu whafonga mai alo tātou tunu. Ole moli mau pe I e fōlinga mai, o lae olo o kalangoa I se mea, o lae e iai longa guilty conscious I le maka upu a koaringi. La lae ka umawhaia inga ia whai, leanga ua lewa, leva le maka upu ngai. Lea ua anga inga kuri a pu e lea kungu ua koa. Wale ngaka o sa moa lava ia, a ua whapeanga a vaku iai, ia le attention o kangaka sa moa, ia ole, o loo ngofoi, ia kungu I fafo a. Le lae e a foi, ua leiloa foi lele ua leiloa nga, ua leiloa ko inga aloe, wa alfisiri kele ala, pe nga e sa ngoa. Ole vetek sa imal kangaka lea. Ia. Ai fai mai, ia ka whapea, nga kele I loa ka mga kaka nge o Sam, nga kele I loa kaka ngua mai. Ale vesili. E ala nga mawhai o nga ua vela u kele fongi I leisi kangaka. O nga or kangaka o ke I loa inga. I know that person. Wa kako hoi a vesili markaka. Ui, e ke I loa ngu mela asiaka. E ka tela ukala. Se o ke I loa ngu mela asiaka le whainga o vakua. Ia. Leanga ele whakanga inga ue asiaka uke wakua langu mela ia au kou. Ai o nga uke iloa asiaka. Yes, uke iloa le ia asiaka, ma uke iloa langu mela asiaka. Le mwhenga uka u se vanga nga ua authorize asiaka uke ku inga ku langu mela ia au kou. Ewa pe ngare, le o langa ngi ka kuke. Ai a whai o langa whafsanga I masep. Yeah, exchange ia langu mela. O longa winga. E le isi kala e foi ka ko foi e ke pelo mai ake e ke pelo fa balbele faisi mosi o pelo al kama la vai mai e nga kele io le mai ka ur kal pelo langa anga le mosi lang kal pelo e manguele ka wan ko mentioning al mele nga ave mai o lang sa nga malanga interview ele nga falon. O le nganga tonu la vale na vui. Wa o le tate tala noa wha media. O le observations la nga le ua tali mai ia te au foi. Ia se kau kukua kula I tuala au tali. Lo manatu ma lo vai venga. Manatua ina ua sau noa mai ia te au lana fe au tustusia wha pea mai wale wha tanga ina ia na tue tala noa ele mata upulea. E lana lo ia. So here's me thinking. O lesi la wale ngā lua karikari mai lunga o le proklame foi le lesi vaenga ngai Australia le uma utu e fisilia tua I lau fionga stai muri. But here's me thinking, o langa press conference le la fai mai Samoa. O lai sau fa iei langa lo ia I au tafa. Ta ilo, correct me if I'm wrong, pea fa pea. O lea wa e declare inga ma e fai se tangata. Ua kao fia ha, ua ngoa kia. Longo winga la anytime e kali la ulo ia. O lea la no fia tuli mata ia. Pesa iei masesi e sau fai mai au kafa. Ai peitai. Ia nga o kuskala masang ia lea o iai o e whaatala noa le vahenga lea. Ia o lea la ua sau, e lea ise lo ia. Kusa o lea la e free, it is free will o lea ana tala noa mai whapenei. A lea la ua alu langa sau ngoanga. Ngo fia kuri maka ia. Pe kau la vea mai singa mea lenga ka ua e mi langa mori mau. Pauanga mai le telefu o le mautala. Tu lo whafonga mau ana tunu. Na pau ale mea no fia mau le sauanga ale ko fa ya le ale le pule. Pe ka wa fea mai ngi factor me lenga fa mai ESM. And then towards the end I sauailo I break mai ilo markala lea. O lea nga yaire ka ngaka fa pe sa la ku kulia ese awangi ko sa ia o lefo ia ma mafe au kuskusia vai ka koi o le ma mafe au kuskusia ma kulanga fa penga no winga e folinga mai sai ia se so tanga pe aka o ka ku ka fai ma fofonga ma tangata sa ka fai ngaruenga fo le corrections e aka ngia mai le sau noanga sa ia se taimi o se so tanga ma se mafukanga sa fai meri mai ma sa lo le lau fai
Ia sa longo koe vai pe tau watangia mai whapenga se mea sa kupu vui. That's my own take. Pe kaua kangia whapenga. Inga ua whailo markala lefa mai. Alu onge e koe i whasa o inga e koe sau first i loa le fali. Mori mau Sam. Sa au walu le fali. Lela ua sau wailo marmele or telefongi makalangoanga. Now, how can you text a stranger? How can you exchange your texting to a anonymous person? Ele ai so ngai ngoa e ke le lo foi po ai. O tu inga vai o le sila vai ngau te fieta paso finangalo. Is it safe for Sam me alu ai leo? Se minga sau finangalo. O le ngela wa mai tau atu nga pau wa le finga o finga wa ngai ia le sui mamalu. Ora kamalea. Po fea e o e iai. Alu i leo. Pau wale pusha ia limongi. Tu lou le soa faleala. Ora kamalea ia alu i leo. Ae ele o mo mia mai e leo. Wa o fai atu le tala le nei. Ele o mo mia mai e leo. Le anga ele o sau lava se komesinga o leo. Po o se sui komesinga, po o se leo. O front mai ma public mai ma whaapea mai. Sam, o le mo ke sue oe. Nothing. Ola so fina ngalo ile me. Ai o se fele alu ar kamale pe aho ngalo ile leo le taimile nei le o makwalu ngan maka up. Aseta, faptai ole ua ia nga il baenga le wai ona o baenga i o te fai te iai ona o tulanga ole ua lo teal mata upu le ua e fo sa no le ia le malo il tulanga o mata upu le o lo kako fa so iai ai ole upu moni la va asiata memo mua ele se leo ia limong ele se leo limongi ole anga go foima manga fa ko ngua fua ia se me alu ile ile official leo ele o fai mai leo a mea au mai mas fa silanga leo fa pe mai ia Sam memo mua we can assure you that you are not ele o se kangaka ua o yeisa usori kula fongo i ile maka upur ngai but all we need you onga inga ia e fisoasoangi ai anga i fa mau ngol case le ngai ole vaenga la ionga o you know o kele nge ke o fe kuar kala ngai va pele o nga yo le vaenga la inga o kele trustinga le al fo le mele ka fai mai limo o ke trustinga pe fa pe e yai le fina ngalo Sam o le alu e va ai le official le alfa vela ele o fai mai le wa ku Sam ai e secure le algo Sam pe fa pe a company se le loia Sam Yes. o ngā wakula lea ma ua umafoi ngā shua ia e loia pe a fai wai loa wai eise loia Sam who the lawyer is ia o ila e fisoka ia ile loia a ngā ile ofisa o leo o ngā pe aku leo loia okay Sam is under my care legally I am his lawyer but let me ask you o kou ni tinga Sam ise maka upu e au mai la leo kalanga kali nga ile loia ile loia la e fa pe akulo ile leo okay I will speak with my client if he agrees because okay le for sia la client if he agrees then I will accompany my client to meet with your department with your office wale ole me make wa kwai ai ele mai fisisa o lo o ese warrant of arrest o la client ya ke uko afai o yai o ama fuanga ole ai pe ala nga o kau fesilingia o nga ele o fai mai ia pe ola winga la kala ese o foi kusa ia pe ola ese me ala fau kua
na fa fa le mongi o le o fai mai lo ia e leo wa kaunga ku ilunga i leo sa la ko press conference au mai alo ia e fa pe mai Sam for your information ele o oe o le kangaka o a afia i le fa le ngai. That's number 1. Number 2, ma ko ke mo mia oe o nga o oe o lo ia ngisi o moli mau e fe so swangi le su enga le ngai. Yeah, Kolu, we only want to see you, take your statement, and then you can go home. You're just a witness to this investigation. Ai kawaila ele happen nga mea. E lo la ka ko. E pe ele nga ole fa ko mai. Ya ipo fa pe ya limongi lang o yo fai pule wala nga e fa fonga mai fai pule. Ba ele ai mase power o se fai pule, ma fai yo nga fai se me fa pe. Fa ya oi leo ya au mai pe ma ka nga wenga leo no la ko mo mia au me nga ya nga fa kulanga mai. I fight or yes, lawyer Sam, then it's entirely up to the lawyer. If it's in here, Sam, or le umaku kalngom official leo fa pem I could pay ya kewe I mga oi, then I will tell them that I will accompany you there. Akeo, you fail fa makalanga, malau moli mau, allow ke ya witness le, faingo fa makalanga. Yeah, alanga me. Ila ule kari kongunga asiaka bakul fa fonga mai ka ko se upu fa pea o le kau fa pele mai eli mongi pe au mai songa manga ku fa pela nga o fai pule la unga fa kongua Sam fa fefe Sam e kau nganu yo well over Sam's dead body ile ai songa power sanga yang ke fa kongua i fua le moni mau welu yo o fialu ye lo visio leo alu ye lo visio leo Malo fa tai le kom fai fua ba fua Sam ye le o ele mo mia le ka luenga le le ngang fa lo ba ku fa fonga samo Malo fa tai ai o le la o e sau no vui o le la wa lu ma fau it may be the police commissioner knows better than what Limongi is trying to do o le wingo la utala mana tualenga o le na manino lava le sau noanga ale sui pale mia ma le faala wi lo le na tu ina mai le case le nei ma fa pe mai o le a me mai ia taua va me le case le nei lava ia ai fa se le fionga de minister o no tulanga so tanga lua o le atu le attorney general se fa tau nu le au vatu oni su e mai fafo ia o le kau ke kalango ai e le avakungi su e ongi o kika pongia o le vatu fafo lo no winga maybe la o la mangingo ale fionga komisinga e ko kikia out of their hands le melea o la ua la ko malama fa kalipea se I fa tau no ma action le melea la o ku ikanga ka walanga ele o aku kanga kai se case ongi kulo ongi mangu papalangi pongi po se case o se kulongo inisiamea o la o aku ile case le lo no winga it sounded like ole pending me male proceso fa karkarangoanga or kamalea se ia to ai tau nuu tangata tonu ia wa ave ia le marosi anga lenga au mai le fokuanga le malo so maybe la mala ia komisinga ia yonga rights malanga ma jurisdiction ia la wa ia le taimire nei ko kiki ape wango kia case le se I tau nuu le so what are your thoughts Alseta na tonu wa e sau no ile bainga le sau foi atuai taluai ona ola ua handle longa winga ile taimile nei e fa te fo I se fa matalanga pe o pale o meleanga e koe o limo le upu suenga ale malo pe fa i New Zealand pe fa I America pe fa I Australia pe fa I leo Samoa ia ele o ira ele fengetai ona o se fa matalanga ona ua uma ona sau no manino le o la ua iai le mano si anga who has got the authority now ia le sui palemia who is now becoming the acting minister of police for the time being le foi la ua pe un ka ua lima o le a fo I o le apionga ile loia sili
Ia, o ingala e whainga ka ia o ngā whaise, o masalo hoi, ka kukele mai loa wa ka kukele fisiringia. Pe o se ia inga nga ua iai wale mwhai e fo i leo leo la kou ia o ngā koe mingoi i se isi vaenga i le kulanga e pe o ka ua i le sunga. Ua langa o lo mangingoa. O Sam, ngā limongi ale whai mai o Sam ngā oki ia le, ngā oki i re kama il pasika, ai la il pasika Sam, you know, ole e mangingo, o ka vale ngā la veai. Ngā limongi ia le whai mai ngā kala, o Sam la kou. He is only a witness, an eyewitness to this case. E pela o ngā ia, o ngā wakusa ka ikalangonga. You know, let's say, ua ngā o kā kou langonga lava e aveanga i le maka upulengei. E ofo ia limongi. But he is still an innocent guy. Limongi. Yeah. Under the eyes of the law, he is still an innocent guy. No matter what people are saying about him, no matter what whether people are pointing their finger at him, but he is only an accused person. He's just an accuser. Because everybody is innocent unless proven guilty by the court of law. Pe o vaenga ia e avo ie. E tātou te manino pe iai. E kulanga. Ai alo pumongi a Asia. Wa Silvia foi o unga ufai kwa ya o ukala se le ya ko ala ele ya ko lo ma vo le moni maua ala ukama. Onga, you know, anga va pe o ke fa ngolo le moni mau e kai miranga o lai sawa nga o le maka. Which is that is not ole actual fact na wala maka upulengei. Oai nga mali wai. Ole incident there. Ai ole mori maula le fa lua la ukama le ngau mai. Yeah, let's say your kaka malola kai mi le fa ukama ya se. I sat there yesterday. Mo u whalongolongo i le moli mau mua o whalongolongo i le moli mau longa lua. Ave ese umana ngau sa lea i kukongu o le moli mau mua. What he's saying le moli mau mua is exactly the same i mei kalangoa mai le moli mau longa lua. Pangala vangai mela i kikila ua koe kalangoa ai. Ma sa nga inola nga challenge sa nga ia Limongi because now Limongi is accusing him as being the person. O le nga kupu ele fale vela le la ua fai mai sa o ino lava ka o le famsingonga o nga la fa fai ro la ukala le lava ko au kongu a ko i le moli mau kama le swa fa ya Sam. And then I said, Sam, you're the man. You know, I take my hat off to you. La ngai asia kale ko ki ko ko sanga o fa lavi yes. And ele o kilo ke lo vai ko kilo Sam se api pues fa mau o ka kia nga luma o la esa uma i longa ma fau e pei o se meo se aka fa solo vo lele mai ke mele le se sengala le o le meka o le eyewitness o ke le ke ye pe ko mau mai aka le ka pu ele le ko mau mai but we have a key witness. We have a key witness. The police should be very happy that they do have a key witness to this. Yeah. Pe o vaenga nga asiaka. Pauia. Fa Afrikai fo ngai kamfanga ur ka ko. Ele awang e kilo hape or kama sa involve drugs or kama sa fa pui or kama pelo le ama. His testimony is accurate. Le mafofo semi me umanga kupu markulanga le mele. Ya, belang o fa ko saka wa sifia. Kai mi maga kala wa fa pe akala ukala. Now, I take my hat off to your witness. To Sam. Malo Sam. That's it. Yeah. Faftai lo fio ka vui moni au le o toi mara tu te mi foi na fio mai nei e ta panga no ai umaka ko fe maka ko e kalangoa i ngai maka. Ia wala ngai o se tala la walunga tele. It's huge news foi lele ngata mo Samoa ia au i Samoa i lalolangi a to. Ai o le me e kaumali e le fainga o le fasolonga o le mata upule nei. O le me mongia la u fionga vui.
E pe la ku ai le fa masingo nga sa mo ai pe ya o le la ma e pe la ka wa kangi ai sa nga no fa tu pe na pe la tau la mo ni ai sa no nga si o anko foi le fionga la ke kopo tama lui matai linga eva mai e pe ya la ka mo wai mases pe ya la ka u ye se ka mo o le wingo la tala e unga ku ai ka ia fa masingo ma ku ai le ale la ma wala ngai e na ona fa nga fa o so ku ale to ma ya la to ma to tau mai o le wingo la o fa metalanga le la o to e saule moli maulonga lua sam e le o suia ya se me o le moli mau mo a le o saule le fa la utelenga o fa tala no nga to fa le ala o lenga ke io e inga sa ia le tangata nga la ku fa pe ia o taulo ma fa fa o fionga vui pe awa ku ngai lau sa nga nga fa ilunga tato por kala me foi le male to fa fo ya o pa ule John Pass lena na o piki ai se vai ngolo sa no nga na e sa no fa pe a ka u ku ngai kama ma ku kama sa o ya la ku fafo bo ka ko fa nga nga o kama sa o ngo e po pe ka u yo kama fa ma o ngi ma fa ma a tau nu o tu nei tamai e sapina uma kama ia tulanga o telefongi o kaimi o va o ikula wa ya lo boka fa so tu va pene pe nga kele ngi fekalango inga ngi phone calls nga happen early hours of the morning o a uma ya mangava ya so marisi ya ole la tania mai unga e a wili uma ngai me e mawa o winga na la tala ya wa ile mawa yo se o se tangata ka kere o fa ku ga ika me ole sui wo tu ia po masalo mia ai e ongo mawa se kangaka o le foi la fionga vute o po e mo se update ile hit and run le na tupu mai nei vai lo faleta ile lua vai aso taluai lewa maua now police have made an arrest lewa koso marka vale le sa afia see how quick is that le fasili ngu merkasi lenga mali weli se mafine mai saina le fasili la walunga ilo mafofo why this case is so different mafua isia o to mawa mai fa tala no anga le TV1 I think le ile la to update ile temi tonu wa le na tupu ele mta upule mangingo yole mingole ole article nganga mai le TV1 le share so mai le to tele nganga ka uai lava o lo o masalo miai se fai pule suyo el parmeng now who is that person ele ora kai mile nga o ai sami kokonguinga lenga reveal mai le mele ai pe ka inga nga filongia loa malua ngia le maka upu out of the blue nga loma ai a maka nga pop up mai mo me ora ke le ora di ko is mai me ora make up so and I'm just saying that e te sila fia asiata e peona e sa no vaenga le o le winga la wa mtalanga e wala ile interview le anga e ke ka ua e wala interview le ka ua e la kausa wa kwa e wa peo e ko ka pele interview le nga you know winga lo kamala kua kamala e uma ko so mai fa fo kamala mel nga wa nga su e ile maka upu peo nga nga ka ku kalango ia even afo ile e sapina uma mai kama ia whakalangoanga ia ale afo ia le komisinga o leo wa uma ma le TV kasi ai wa le mongi ia ka whalongolongo uma e sa mo masalo au mai ngile ia kanga fa be mai we need witnesses masalo si lima uma sa mo yes wale maua I ko le mo ai o kama fo ia ele valea the moment ke removing ai me ia mai ingiau fa maunga especially a television lekio o le kai me ko ke removing ai ngi me ia mai au ko fa maunga ala nga fa fonga ai le kungu la witness ia le kungu man e ka usawa ko ai kama sao ia you are all guilty of this. You were all part of this. You know. E venga ele kasira e koso sa or kanga fia kongu ai hale maliu. Ai ka koso ko mai la ko
o lo la ko mo fai e fa au fiufi ia le sori kula fongo. Aiding and abetting is not it's not new. Iku kongo ngai me o kula fongo mai pe pese ngai me o leo kile mfai ngai fa au fiufia kile mfai fa au fiufia ai a vai o le mori ma uma le kungu nga fa longolongo le TV kasi ai su aku TV kasi e fa pe mai we don't have such a thing o le avua e sapina le lei ya moli ma uma Samoa. They all listen and watch this program where the outgoing commissioner of police testifies ilanga press conference ka uai o mangingo mai e a fiai se fai pule o palmenge le papela o fa se a me fa pe o limongi ganga se fai pule o palmenge but o ila e ka kaula o nga yo ye sa ili asu aku foi le interview le fai ngre ka ua asu aku fa mai wala se me that is more facts mar kele foi nga maka ua ko fa sanga nga i anga i media ya o nga kiri ale o kele points o sem ile nga fa lo asia ka pe nga ku maka upur ngei pe la ko ke kia ia mengei I am sure somewhere somehow Sam should have somebody ela kalaka ia nga ia pe ia ka kere no pe ngaru Sam vai se nga sanga ia nga kai mi who knows pa ko nga mela e ka ko kele mai lo uma se vanga nga wa mapunga mai luma mau mai ka mai e fafo o mai lo la ia lea su e akwa ai ke ilmu ka nga lu nga le fa pe aku somebody has got a copy of the testimony lenga fai ka kale affidavit lenga fai somebody has got it. So what do you say about this? Where's your copy and how come this person still has a copy? Well, it's something for the police department to rethink every movement that they are making. Kia ilangang fa lo ba ku fa fonga la ku. Orisi vaenga vui o te fia afea. Orisi vaenga o te fia afea. O leo whaasanga mai ia whaatutu mai au le sui mamalu ia lea le pule rimonia ia fi. O leo whakuku mai le media. Ai ele o le media Samoa. E whaatutu mai le media ia tunu i whafo. Ai mai sea ia sia uporokala menei. Ia ma le sunga le altaua po le fionga ia savea e o Harrington lavea le uso foi. Ia ia o lae makua momoe le media Samoa ma fikiru fai peye pala ai e tauta tala i le mata upu. Ai o le ala ua mai anga kau whaafefe ma umai nei mata upu ko kiki uma whare o so se whasara laua e tau whai atu le mea lea ua mai ai le whaasara le tūlanga veo forfolanga o su ma nei mea. Ai se i whaatu lau tala. E le o kākou o au po to whai sa vea o whoever ngai kangaka ia le whionga whanoti ma e le o kākou ngei ngā mua ka ua le suafa o le ala i le pule rimoni ai afi. O le first time ngā o encounter i le mea lea. O mori mau fo i ele ngā au mai wha voice mei o fo i le tala noanga pe o lai kala ngoare ki ngā o re kamale o tu au tu roulav. Exactly. O lai kala ngoa ngā i le phone call mas tangata. O re kai mi kongu ale ngā mua o mai ai a kia ui lo whaasara lau. And this was 2 years ago. Ngā o mai ai, le kalangoanga ngā le pe record. O i ngā mua ngi ngai mamasalo mi ai pe mapunga i runga le ngoale o le ala le pule rimoni. Le pe wha pe i se keinge e whai ngā luenga baby sitter so and so ngā o kangoa wha vali ak whapenga. That was the first one. The second one, o lesi moli maulenga iai, le ka uai le aku kulu maole, o le peise lumo ke le rotu loa ke le loa po aliki po ai le fale le ta ua mai le mori maulenga. Ia le ngā alu ka vale fa pe atu le tala le tangata ar kama fo i le o li ka ua fo i le ngoa lea. I mori maua nei le whakarakara ngoa. The third mori mau kai mile 2 years ago. O le mori mau le tangata le fa pe le nga ka ua le ngo Samuelu for the first time.
Le whapea mai o re kama insingia, so and so. Le na tu whaatasi eir kanga kangangu whaakasi o mamai mori mau e tolu. I'm sure le sunga taula. Taula papa. Le nga kango ku whaakasi mai. Ole mori mauronga kolu nga. Le ka ua iloa ele kenge nga somehow wha mai. E iai le kama insingia ingo ya Samuelu. Nga o ngā loa. Whamakala loa le mea lea o Sam. Ai saua yale ingoa lava lea kasi. Tulou, lea lai le pule rimoni ai afi. Ola aula kala o leo ke ngo foi mo uofo. E sa ore lo makua kua ola ukala e ofo yanga o au ia e leo voices. Ole leva ngā nginga o longa suafa re kai milea. Ai se ame nga le whakua, isa nga sua nga i tuloua, i maa kua ku au. Wai pe yo o inga liki mai ai runga melea. Le o tātou tala noa mama ka kuri au pu inga lan mor kanga ka le kami. Ai se ano na le avea, ai se faa ilo. Ma ave se lapa ka inga faa pea mai. O leo kou ka ua lo ingoa ma kou e ui so ua lo faa kure me o kupu. Ai ka kaun kou fai keke o avea o kura fau. Why didn't he do that? A lea ua koe langa kuloa i le taimile nei. A lea ua punga mai loa faa sanga mai manga su. What's your take as a media person na vui? Asiata. E te ilo ele mulmole I avo ile le ke whanga ai kuel makau ai ke le maua wa malo sire o sola lai ai alwa ma avela ukao. Na matatao. Penal mele o te ilo le tupu. Ole mele tupu. Pe ia ole ala vea kanga kai le maka upu ngi. Ole tūlanga e pe o nei ai. Maybe. Ole ala ka wawai nga makua ki le ia nga makua. Maua le moli maua Sam le pingi au lol melingi. Wow. Wa uma ko nga whapele Sam kai mingi. Sam is out in the open. Ma makala. O ila pe nga winga la wa makalanga. Sa uka o voi ka ko kalanganga vai e al kai me ko kangi vi o le va o ngiri. O mafuanga nga because o langa ke loa. O kala lava ia fai kanga kai le ye se singa va ai. But then now the eyewitness has come out. E fai kwa ka o ka vole le lo tauvi e fai se tala pat la ngai o nga o musu foi lele nga nge ke I wa ver le aka ko ngau le mel ngai ai uma ku ngai ba ku fa sionga fa pe mai ka ruai o nga ua kele nga ngofo le ku ma fai fai ungor ke se le nga ngai me fa pe nga se ka ku pua so therefore yeah, wa fa wa fa inka fo ilan fa bisingo o nga fa se fa iunga le maka upun ngai ai ole sol fua you know dismiss the case lenga pe ole winga le ka fa mkalanga fo le alainga ai pe ole nga wa baksa wala lo langonga e ala na mafu e tu sai ole fa fisiri ya lunga lua ele e wo fa so okele ya ile ngai ya ele ia no sia uso asia kali ka wanga ubangi moli mau ole moli mau nga feso kai ola la le me fai ka ka fa sala lau ole me fai ka fa sala lau now I e ma fai ka ka langoa kali mer ka okay set le ka langoa now ofisili le ofisili kwai wanga ongi fesili inga ia unga mai ai pe sa o pe se ia le fa fonga le kungu anga ile kanga kale le wa au mai le nga moli mau ai le va pe ore ka fa sala la unga fa ya ku me o e kiuti o e you know ore ka fa sala unga pa la se ka unga mai lale ore maka upu ngai wale va kele ale o sa ka fa mai o ko ngwa ngai bla 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 what does a broadcaster, an interviewer, the host of the show, hey everybody, just get everything ready.
ole mele ale whakarkari e pisa le kungu. Well, the only thing that ole kangaka whaasara lau, ole pue maua mai loa le mori mau ngei, mai e mau kingoa, ua maua uma mai details, inga nge ike I ua sau o seisi kangaka, ai lor kangaka lea, arsiri on kaua. He came on his own free will. Masa wanga ia whaale ali mai o fori ngai unga pongi sailis kaimi. Ai, ole au kako vai kingoa ia. Le la ua ole kaimi ua sau e ngei, ili mo maulonga lua lea. You know, e la ua sau sa oa, wa lea ia se mea koe nga inga. Ole nga inga se wha makalanga. Ua sau e malelu ikua. E o I onga fori nga, waka kingo mai lama. So, o ie, kako ke, whaafitai ai le kua, le anga o menge I langa e kalavo I lele nga whai e le kua ia kaingo. O kaingo po aperu, kaingo. E mai le kua. Kaingo. Felo uso. O felo uso. Fonga malai le ese mau al fisiri le kua whai a kaingo. A ese erkari a kaingo. E fisiri o felo uso. A fe mai. E va peo hause. Se leo hause leo lo uso. You know. Ia whai a kuloma le kua iai. Kalo whai koko a pelu ngange kangi mai. You know. Awana kako. Elo ua nganga. O ki whawhikai. We are coming so close into closing this case. We are so near to it. Yeah. Ele o se manga o le kungu. Alfi ngalo le kue kaung whai. Ngalo le kue manga o le kue le mea mi o kongu male. Langa, o le kangaka le kue le kangaka o kama, o le kama ma kua ia kulou waku le whafonga mai. Ai, nga au mai ala ua. La ke kausia. O le kangaka e pule ai le kua. Ua pule ele kangaka I le ola o le kangaka le kua. E o ngai vaenga ia. Ka ke whawhikai e aka ika. E pe o whakwasi aka ma le whafonga mea Samoa. Whawhikai ua kako kula laka. Inga whaai uinga le maka upuru ngei. Ma ku uloa I longa. Ma rest in peace lo le maka upu. Le ngang wha alo. Alo whawhitai le tō whātatala. O tai ai lai le vaenga leo te whiawhisilia tuai. Ia I menge o e le tau finga. A me se mai la le sūle ua sau. A le tau wala mai ma tau maua tala o nai eisi au tau finga po se tūlanga whapena e se tasi o ala leo whaasala lau fo inai au se talia. Ma whaiona e whalau tele a e pe whamaunia fo I le vaenga lau fionga vui. E malo whaptai. Ia o pe a fo e tanga tu salawa le mata upu. Whamaunia o le vaiaso o le aso to onai o le vaiaso le wakea, not this. Na le aso ngai kia ngei. O le aso ngai o le vaiaso le wakea aku. Ia, na whatino inai le afo I le whataunu uina o le tusi alo ia utu inatu I le afo I au nanga. Ia, ona o vaenga lava nei, ia, o le tau whaaleanga, ma le tau mana o ina ia defame, ia tangata nisi o le o taita ia le malo le tunu, e tusa e to ono la tau lea ua o umaona sirisila iai ia langa le aka ua kako le QC, au kaunga sui le KC, wala langa ua king wale o koe queen, ia umaona sirisila tutoa iai mea uma, whaaliliunga, natu inatu iai la tau e whaaliliu ina mai, ia whapea foi ia le ofisa o le lilo ia, ma ua au mai lol whautuanga, wa tau noa ona mei le stepu mua, se mua la lea ua umana whatino ina lea na survey lea sto na I o le vaiaso tuntu, le kusau le ua a kua ngil vaiaso. E a fo ina ua o to e tilo le lei le a fo I le tusi, I le demand, le ua tu ina tu iai, le vaenga mua, o le stepu mua, ia ao ona au maia na whaia se whaasalalau ngā I lunga o walesi whaasalalau publicly
se fato esenga e fato ese alo iai ia ila tau o lo a fia ia la tau faleanga o ngai pe fo ngai silfia siaka ia o Australia o lang kula fongo o skep mua ke le venga punga skep punga lua ele fa skep mua wale afu e o ku skep punga lua e fisiri mai fa bisingo did you go through step 1 le ai ia o kongi kuor kom ka upu you have to do step 1 le la wa vaku ia la fo wa vaku ia ma fa upunga e sau ngoa ai ia aonga sau ngoa lo ia i upula ia ilunga ola lenga tola la tola foi fa sala launga fa pe foi nisi fa sala launga ina ia paprika ile la to fa to esenga e tu sai ia malaku admittinga ia lo la ku foi ongi kala ele sao male ameton ia le la ua kali ngei ola ale action ola tali mai umala na uta ua le ono aso ona ta ua ele loia yeah, and then I was mistaken by it fa pe mai loia ile ono aso so he meant e uma le olo le ongo le aso amakalon kapenga le stage 2 but le tusi la balato le na wo tilo le ato ia mo koefisidi lo ia fa mai no le tu la fono es fun mal faso yes I did mention 6 days le ongo aso uma lo le ongo aso le la uma le ongo aso now the preparation is starting es full fala vaso tu ina tu ia la to ina ia fai ia malatu tali ai ia pola fo la kunga yo inga le la fai mai ia a fai lo ele ai then action 2 is to put the matter to the court le ngang fa lo sia fa pe la to mai nei la to tele fai wa ia peisi lungo le tilo atu peisi lungo le tilo atu male to inga mele fie nei tanga tai fai ia a fai fo ele o fa longo se tu ala lo ni la to fa fe nga po ni mantua fa to fo ia ele o a fai la ele ama mai ma tulanga fai se ai ole tu si wa va tu mua po le ale tulanga yai a me ilo le tula fono ma tulanga ole ale vaenga e ise tulanga to tu o la foi pe ole ame iloa mana ia fata nu a wa tu o pata tu ole aveli tula fono ole ale ono what's the consequence e ono tupu mai tu ile ke ise le pe aveli tula fono defamation i kokongo Australia it's serious it is a very serious matter lenga wa e faale ngai le kamali anga o kangaka lua wa e faale ngai le characteristics o kangaka kolu wa e ka ule ngai le kangaka ile fa fonga wa e a fo ile nga Australia le va ngoro ngai wa uma so yo analog aso ngai e fa ngai ya fa fonga ile fi se la wa fe o kangaka mali olona winga e pena fa yatu e serious kele kongo Australia I almele o le defamation and I'm sure in New Zealand as well bifa keme Samoa ile maka upu onga wa umaonga u foi kau le I vaenga ku inga mai e loia ya kia ua umaong kapenga e Australia lang kula fongo e a afiai le social media afiai le social media on Facebook or YouTube or whatever wa umang ka oko ma pasikula fonga Australia so therefore ele ya se option o le option no es so ai o kapenga loa avelo lava iai ya sapina umaloa kangaka inga ia apia I luma o fam singonga ia ile kulanga e pe o ngai I'm sure e iai fo I lalo o kula fongo Australia le kapungia lo ia o le walesi farsa lau whether it's social media or whatever kapungia lo ia a fai ia o le a fanga solo le case ai fa maungia ia le kulanga e pe o ngai e iei si vaenga leanga e maale o le au le kaua o ke kango Texas ku ia oi inga e selfie ai leanga e faisi e ke wa kaua kuilunga ai va ven ka penga ka fai se swing
A whaia o lai loko kele la ko ia well ia manino fo ia la tau. They are all innocent as well. Innocent lava in the eyes of the law. A o mea o umonga la ko whaki ngoinga whaafonga ele kungu ele la se innocent ili wa aia Samoa. Ele innocent ai Tassi langa o la ngala la ko ke whaasala la winga ile kungu la ko whaasala la winga ia Samoa. E al pulanga o mea o waiai. Ai masalo la au kungu i Samoa iskai me la kungu ai mo Samoa. Ia o ngā whape foi leo ngā maus whailo inga ma Samoa. Ia e kusai o kāpenganga le ua ka oko iai. Ia a ole wa ready le timi au. A ole o loia ma barrister. Ma me se foi o ole QC. To put the action into or put this matter into action. Ia ilenga ngā whalon. Makul whafonga mai alo kako Samoa. Malo whaatai tele. Ia o le whesili muli o le tātai mila o whionga. Maua tu fo i longa o penga o whaamatalanga. Ia o le nasi ai le televise a Ausitalia. Ia le tūlanga fo i le unanga ma le tautua i nā i Ausitalia e tau lantu i le mauta whaatau sau ma whaamaliu vantu le whaafunga maua. Mata tu fo ina so tulanga me fa e tau vali mai le vai nga me se fo yo le matatia ma le tulanga wa usia fo ile unanga lo fionga vui malo va te atu asiata e mali e yo le maka upu mali vo le maka upu le nga umakunge wa o kele isau ai se me kasio ia me na ustau ia ina ia asi mai ia tina mal fa na wa me se fo por causa e nga so wa wa le mau se ava ngoi nga ya o ko le vai mai usala o ngi ko amo welo wa vango ngi sila o ke alo Samoa so o nga so kai mai la le e fai ngo fiela lo o so mai ngi va veinga walu ai o ka ngu mai e fi kau ya o ka ngu mai ai ka ngu mai male emaili ia mai ile loia ia ai ka o kulo ia o le wo ngi ia o ilang fai ai fa penga fo yo ka ngu mai ia male emaili au mai ile vaenga le SBS TV ia male ABC TV onga olo o manga o mia le pueinga o se documentary nga o Samoa lava o le ua laukongia mo le Pasifika onga olo la ko karikonga e kulanga ese lava kumanga Samoa ile fakingoinga ile ngaka o le mamalu male ka aua ai mai se o winga manganga o kangaka i le kaimi e peo isia kung moku o Pasifika peo a fai me pepe e lai fai fia lai fai paki a Samoa it's so dignified i le kako o kungu i le kaimi le e pe lau i ia nga kopelo le mako fonkanga lua mako fonkanga so e head mai e se kasi o host la wi loa i kongo Australia me kau television le sunga ya Ray Martin salo aku ko fo i o ko New Zealand ba ko le si le wa ko masaka ko kamo o John Campbell aku ko la Ray Martin and you would know so nga ai o fe kawi fo kasi aka fe kawi fo male usunga fongo se kasi o faila unga o kako kungu wa pe nga Silvia o Samoa and Pacific Funerals e pe ia li fa lava langa au nganga ikulanga o kako kuma kako wanga ngu pe a fai o ila ko wa bala winga ma fa mana vainga ile ku ala ko fi au manga luenga le soifuanga le ngei o lai o la ko u mia ma malu ainga la ko ke u mia ma malu ainga ai mai se foi o le au fainga luenga ko kofi le kua ma o la ko fale kua o ka ko ka mama kinga o makua kausi o ia nga ia ele fa mau ke le fa kingoa ia ka ko kuma ka ko ngu anga i kupulanga ma ila ko o e ia la fo ia fuanga afaya o ka mai ki ia wa au mai ma ko fa nga ue e o sa va vali luma fo ile o ka mai ki ai le mfaionga o ka wa veinga ai le aki pongiu male launga Samoa ia pela o vaenga ia ainga makalala ko ingisi o footage ngala ko sa ilia mamauai ia e peang o fai aku onga
o a fo o le akua ese a ia le finangalo le akua nga sau ese le menga i mai ngei ia mal koe kauanga ia i Samoa ia e sauloa ia koe kolopa i le vavearu Samoa i kulanga i peonga iai pela onga mai mo mai luka ko ku ia ua fe kau i male usunga fongo se kasi o kamali i o se kula fale o luka ko ku ia le langa fa kingo ai e kolu aso nga pu e le documentary asiaka ai le i inga mai le documentary i le vai le waka umai e Ray Martin ia kia umasalo po le vai kaimi o Februari le kausanga fo ia ia la foi nga avaku malu i puenga i le kaku kumo kupu mai e mai se o le fafale polunga e mai se vo i o Samoa a fai e avaku le documentary ai le kawailo ko finangalo wow you know peango fai aku ole iloa o ya kia male au nganga le Samoan Pacific Funerals le anga ole moto ai ma ko o au ko ka ko kanga ngu ma traditions ole faku le ole au nganga ia e pela nga o ka ua ia ua le ai ase me le ku uangi ma sei e le ku uangi le lei e vakungi ma sei fa mo wa ku wa ko ia le faku ako asia ka kinganga nga pa uki munga ai le isolo muri ai pe fola o ka fa fonga mai lu tatu tu no le vo ko ka ke ma alia kwa ia le mako fulu le nga kwa le vea ia onga ole manga ole se ole faku ku o le faku Samoa pe o ka ko uma ka ko faku Samoa a mo se me fa pe e si ia Samoa i le va ke pe fai mai o fa ma ki munga o le kulanga pe o ngai ai ia ai e kaulanga mai kanga ka o mai fa malu faku vese noi fa ki mua malu o ke manga ko e la ba no fo nge moriela u fa kai anga i le fale kua o le ko fa ya le po ia mai se o ainga nga lua ngai o makua ma ainga nga lua o nga o le kalia inga o le fakala ula ma le kalo sanga o nga ua kala fea unga le usunga fongo o le po ma le manga o nga o television ia o le ngau ka inga ia fa o nga loa le usunga fongo o le po e kuasi ia Samoa i lunga le veo le ua fa makalanga pau lea o se usunga fongo wa over ai wa leinga mai ya kanga ka fainga luenga o le cemetery i ko nginga ela ko nginga yo ai kanga ka la ngofo kongo ofisa wa fafo uma we o mai fafo ai leinga mai kau mai i le mea o le i le oli sanga ku mau o le leinga ya le po e be on ka vai aku e le va peanga ku uangi le lei ave ngi masei inga ia fakingo ai le fa moe wale ngaka e kala ku mai le o nganga ai mako a le nganga ma le faku akoa le vangoa la le ngei la fa mai ngoa le ngai le o pueng documentary fiki mai sia ku moko o Pasifika kasi nga piki la ko wanga Samoa ia a wala ko ngia ko le ngei o nganga ia o nga le faku ala ngasa fakingo ia ile o nganga ngei kalu mai le afe se lau ivas ful mar fanga fa vai ai ia le o nganga Samoa Pacific Funerals e pera o se fa kau kala kula lea ai ua longo mai masalo ole bai kai me Februari i luafe luas ful mar fa ia la fa peong ko AI ia le documentary ia onga o kulanga ia ole vala au le kua i lo kako ku ia me so longo fa kingonga yon kulanga mamalu ia mo ila ko e fa sua fainga ia se yo avo i kupu lo kako ile nganga fa ro Malo fa tai ia wa longo fa tu ila le fa fu ma wa tanto to no tani nga fo e fie longo ia ole mela le lo mai le siko kele ole ai e tele o pulo wina le nganta ole tautua malo tautua a inga no uma e ka le sia me so le tautua tu no Oli fa malo mra nga fa tele to tele la tole mai mo le taimi ia wa fa telefo i male no tai e le taimi foi ole aso ole sawa itua ia ele tau fisiringia foi tele tau fa poi li foi ma tau fa anga pe le tanoa
ua matua le tuu ia ua afu fo'i le tautua ia ua anoa fo'i le fa'asoa ua anoa le tofā ia me se fo'i o le Ia. utaga ia e le tausula falo'i tulaga fo'i o lou tomai ia e aogā e toe matimati ma toe seusilasila le to'atele ia ua laga ua tele a fo'i o tatou ua tele a'inaaga fa'apapalagi ona o lea ua se'ei ia tunu'u e famaio a tunu'u o papalagi ia ae o fea le tatou anava e fai mai pegaga o lu ese mai ia e lē mafai ona ave'esea lava a tatou tu maganu'u ia maga i fanua e masani a'i manatu taualuga le tapolokalame lelei vaega o le afiafi ia fai fo'i se malologa i lenei taimi ia outou alaga o outou na atu ai le taimi ia o matou fo'i o lea ua savali atu le tā o le fitu lenei vaega o le afiafi fa'afetai ma fa'amālō i le tofā tatala i luga o le tafa'asoa i lenei vaega o le afiafi ia a mo fo'i se avanoa soulaolao se aso lenei vaiaso aololo mai lau faigā malaga i Samoa ia o le ato e tapatu lia le tatā i soufinagalo fa'alia mo lenei afiafi fa'afetai tele lava i lau afioga manuia fo'i taurumaga o lenei afiafi alofa tele atu i Australia ma le agaga fa'aloalo lau afioga vui Tatou whapenana whai. Tā se lua i lo sā. Manu te leina te teimi o toi ma tatou tunu. God bless. Soifua ia. fa'afetai fa'asoifoina Soifua. ia o le na ua mai ale fa'atalanoaga ma le afioga ia vui masina mua sione saiga folama ia e lē toe tau fa'ailoaina le tamali'i ioe le si'ufofoga o le fuafua Samoa mai na i Ausetalia ia ai le gata fo'i la i lea o lana auaunaga i tulaga fo'i o fa'alemālō i mea taupolokiki i tatou it's a political he's a political correspondent foi le tulaga e mo'omia ai lana fa'atofāla'iga ia o se sui fo'i e o lo'o tautua i le gata o Samoa ia o la fo'i e tautua e tauala mai le la auaunaga le Samoan Pacific Funerals na i Ausetalia e lenei vaga o le afefi malo fo'i fa'afetaitele le Samoa i lau fa'afofoga maua te lagona o le atoaga lena o le tatou porokalame lenei vaga o le afiafi se'i tulituli ma ta'ipea ma se'i tau mafai atu i Samoa ia ua naunau lava fo'i ina ia tau mo se tatou so'ota'iga ma le matagaluega o leoleo i Samoa ae maise lava i lantou o lea ua patino i ai ia le tau avameaina o lenei fa'amoemoe le gata o le fioga le sui palemia ia a o le suga fo'i po o le fioga i le Attorney General po o le tatou lo ia sili se'i tau maua mai se update po o fea ua fa'ata'oto i ai ia tulaga o le lafo lea na tu'uina atu le mālō ina ia fa'atulaga loa ona auina atu ni tatou leoleo sa'ili'ili mai atunu i fafu latou te sa'ili'ilia le mataupu e tusa ai o le uma ai o le soifua o le antali'i ia i tu'au ia tulou fo'i ia paia o aiga e mese fo'i ia o matua ma le aiga loto fa'avauvau ia le fosaunua le fioga ia vui ia ua le o koe mamao a mai le afaia o le auala lea e maua ai mālō ia la ua avatu i limo i latou e latou te polo fa'asoaina ma latou silasila toto'a au talaina ma au ili'ili ina ia umaenga ua maua se tangata po oni tangata sa afia matupu ai lea fa'amoemoe e pe anga ufa yakura ukala mai le amatanga lava o isi au porokalami ina ua manu mai le mataupu ma le morimau lea le sunga e Samuelu fa'apea o lau tala lea o lo utalitonunga lava ia na oa te lo foi to tele le mamalu lau telo le tunu e morimau ma talitonu le talitonunga le nei o te ioe ma o talitonu it was an accident o te taritonu o se eskengi ai o awala ia wa tau mawhai le tangata e ufi ai ia mawhaa lilo ai malafi lilo ai ma se si o solo ai ma le ta uami o tonui nai le mata upu lea ma le amaya i le wha maoni o lea la wa avea ma mor polonga wa avea ai ma mea mafa ioi o le umi nga lafi o le umi nga le sau e tau o le umi na alo po ai lava o le ka ke fai aku I'm just throwing this out in the air o nga avea ai loa le o le eskengi ma pei o se matua nga sala matuia
ona o le ufi manana. O le mea fo ila le kupu le ko inga mea, ile ko inga case whapea. O ila tau malava le play le la tau part. I le ufi inga o wha makalanga ma wha maunga o le ngai mea. Ua tau wa afia mai ngā ile, wha salanga mare, ioi. Nga o le ka ua kusipa i o ila ko e moli mau e pepelo. O aia le ku lea e whaia mea ngā. O e o lo o moli mau i lea pepelo. Po o lea lava. Ia ua kou wa afia mai ai la lole. Wha amaru lea. Le winga o la te tala. A ngā kupu loa le mea lea ngā kupu na ngā po o ai lava. Po o ai lava. Ai maua lo loto tele ma lo loto maua lalo. E ke alu ai e kau kingo. Whako ese le ainga. Whako ese le ainga a whai e ongo a fia i ngiau kulanga wha ale loku, ngiau ko finga wha ale loku. Pe ngiau ko finga wha ale malo, ngiau ko finga wha le ngā luenga, po ngiau ko finga mauarulunga. Alue. Se o sa moa e makala mea uma. Ile kaimi ngā kupu ai. Leo te whai atu lau tala. Ile taimi na tupu ai. E makala mea uma ile wha mole. Ne whako e salangi ai. Mana tua. O ngei o kako wha asoa mara ngei e fiafi. E le ai masesi ua wha maungia. Peo ngā saunga vui. Unless proven guilty by the court of law. A wha asoa ia le Tautai A'E male. Vai vaingo a sia tele ne fiafi. O ke koe wha asfo ia le mele le amakanga le beginning. Ana tupu le melea. Humble yourself. O ai lava le ngā kupu o le melea. Alu i leo. Alu i le ainga. Se kakangi kuri vai ko kuri. You know, I'm just saying whoever. Kakangi lalo kuri vai a whapea kako whakaikainga. Ia la awhia lau whainga rua ngā lea tō o keiro. Pa wai o ngai ka mawha lea ngā ngai roe fi. A whapea fwoi lalo se whaife au whakaikainga. A whai se whaife au. Alu i le ainga. Io tau tino. O le mea ia o le sasi. Ke le i loa whapea uia tu lou lava o hai wa kifa i kuala au ka avale wa kau kali aku le vili mer ki ngā le ainga ia wa lusi ai le foe uri e pe wa ka wingu aku lau whanguingu ai sipa ai le lamanga me wapenga se e matala ia senga menga le ngo ka whawhekai le se i ko wha e vai ngā umau mai le ainga le makanga whamai wa matou wha mangalo o ka se saungoanga siki ngā oku au ngawhai. O te mana tua pea. Ua mātou whaamangalo i le na tupu ai le mea lea. Ae pauro mākou loko. Fia maua singa kala po o feo e ngofo ai sauia. O le langona fo ilala nai whapena. Ai ana tupu loa. Kolo lo iai pe aru ele po. Pe o le alu angiko ke mo vo ilele. Le alu angiko ke mo le ngalu ia Yesu. E alu malama. Wa fu ilanga kilo mai ka ngaka ilonga kulanga maka ukia la iai a le la to elu to efesili e ko efesili ya Yesu mai fa fefea nga o ma wale ola fa va e fa Yesu a le fa nga ule vai male nga kere ai alu la fia alu le po muso ilo mer ko kele anga e ma wa fu ilanga nga loku alu ia ile ainga fa to ese malia maya o le sasi. Ai, o le a o sau e whaile lau ava. O le a o whailoa i leo. O a ma mea ko ke whinga ngalo ai. E ui e le ko e suia ai ma ko e whaola maire kangaka watu. Ai o ke wha maua lalo aku. Ia o se sefo, o sasi. Ngare koruanga ia o whangu ngai ngui lea fiafi ia. A o leo o sau. Ia vai maa ngalo au. Ia o le a fo ile mea o le a. Ia vai. Vai ka kuye. Fa o popo i lo malo si anga fo ilele lea i lo kulanga kamali anga mawalunga ma mea uma o mai mari. You know, I'm just saying that. Ia e uyo lea. A whaia anga wha kami. E wha alia lea meo kongua lea tua i longa kaimi. Fa mai whare kala kusi e whakaurunga ila po kala menge fiafi. Fa mai kala o fionga pa ia lea tua. Fa mai tana le tusi. O te le whaatua i atu. O ke aruak. Ioi. Fa mai o te le vave. O te le vave alatu. Ai o te aluatu.
O soi fanga foi la ngai ka ko ke ia. Ia, fa so fa la we kele. O foi le te no fo mai au kele ngi me ufi makulanga fa penga. Wa te tauna fo tua I malama o tai au fo. Leanga e le va vesau. Ai sau. Leanga nga pa io le tua. E fa akali fo ia I longa kai misau. Ma le winga la ino ta fai atu pe aka fai ngai mo kilo le melia. Nga le ango ngi le mori mau le kama. Nga le ango. Arua kui o kongi mai I sau I kongi mai I ai pe fai ngore ping pong por fo ngari tongia. Ai nga o nga oso mai ai lungo le susu. Nga le sau ai lungo le media fa kala ngoa ko asiaka. Ia mangisio I lantou sa fatala noina. Why now? Wa mo miar kamalea. Why? Ai se awa mo mia inga ia. Ai se a ele maintain ai per fale ango. E toi foi. Ai se mea inga pole fuala. Yeah, I'm just saying that. Tau runga proklame ne vanga le fiafi. Ta talo ia vave fofole fa fika uli ma fofole ma tau. Ya, awa fo ia leanga I luma. Ya, ina ia vave kilia umai kuelua. Ya ai tatou fai me fia langa ole wala tamaya so fia. Toi rua masina tatou sapia leo le pepe fo. Ya tau ne tatou o tuele na taimi. Ya ua ai matau na moa ta oto mai ia manino me uma ya me se fo iole tatou mau le loto fia. Tali sapia ile fa na mai ma fa na tuino le so fo me pepe fo le si rua masina. Amanga se manga o le tau tamali la fo fonga va tele lo fatele mo o tau lungo le programe fa aftai fo share tatou programe. Share tatou programe nei va ngola fiafi. Tato filo ila so tai au mo le fia fia ta fale malu pio voli comme le tautua le Blue TV pour clamer le Tautai A'E soifua mai manuia